Fresh buni people log baro ki baju snap ikan di channel jonga mentangan pen EAP ki pos ki balaja pos CSF constable treatment segment kadelang kapus mentaki kan thei bagi senrang kun ju ikan thei ki desi spalai bagi senrang kena spas sangun katotal baro kalong sejar sab prangun baik kan ni video jonga adu ka bakor menteri EAP ya ki official website jonga CSF berkunjung ki website opini ban apply kenapa pi kamsuk ka Central Industrial Security Force Constable Treatment Segment kadang tak itu kipos kino pen code kino side kino ngesyan tentang pen EAP ke important din application ka sedang ada urusan tarik janggu mentau banai ada pesan berkelas date pen apply kalong hau kelai tarik banai April mentah banai penwan kape exam fee last date kadai hau kelai tarik ki janggu banai April ada pesan tong tahanan taki general ki OBC KWS kadi CISPA kawai kapus mantaki sil kes bachelor try STSC kadi kim dan kamansio kan menkat ke saya ke swajong ka exam ka swajong ka cisngi lane arsngi lane ka swajong stayo ke saya exam ka website tapi ka islimate jong kadi kapus kilong nado karpas nem hado arplies nem minimum kadikat plus 6 but maksimum tang hadu ar plus 6 kisim tang yaki bakanan ha den jongu artarik banai pra ajar ar hadu jongu sitarik banai pra ajar nyau mentangan pada yaki vacancy detail CSF constable treatment eligibility kan pada EAP ya ka qualification kisim tang ki papas kelas 10 seneng bagi kentai bagi senrang ki papas akan kabut kalong kastil board lane ka central board skill trick ki dan kinong hapsnyu kinong penkun kinong sinishat kinong ki carpenter taki pintar kinong iron kan seperti EAP ki skill trick bagi ki pos haden dia video ka bakam hadin pentangan pen EAP ka height nam taki senrang ki sim spa nyu po CMS panam taki kentai sim spa san punyo CMS kasyas na napunta senrang sim prapusan hadu prapusan CMS entah kemare senrang kibat pamare kilometer duspa tang kiapan pendet tang apa dengan jongka 2 menit lai posikan madam tak kintai kin pamare praspa meter kiapan pendet tang apa ka 1 menit nam tak kimur detail notification pelaban page po jong website jong kasih ISF ngalap ka penting kamnia ka penting bah nasa pan EAP website nya din pelaban page hila de kenapa pin sutu pin i tentang apa EAP ki trade badi ki vacancy detail ki trade name constable ko kadem tak tu kinong set ki senrang kilan kam hadu saus pangut berkin thai kilan kam saus sangut nam tak kinong set Constable Koblar kini kinong sujuti kinong senajuti senang kidon dan kam hadu nyamut tak kintai kidan kam tang kawe Constable Taylor kaden tak itu kinong sujan senang kidon kam hadu kat kendai ngot bagi kintai kidan kam tang arngot Constable Barbar kinong kapsnyo senrang dan kam adu sispa berpelangun bagi kentai kiran kam kan nyongut Constable Washerman kini kitu kinong sajan kinong penkut nanti ki senrang kiran kam adu ars pakar arngut bagi kentai kiran kam arp sangut nanti Constable Sweeper kini kitu kinong penkut jiki kamera iki senrang kiran kam adu sispa berpelangut bagi kentai kiran kam kat sangut Constable Painter kini gitu kinong iron senrang kinong kamadu tang arngot kikintay nil Constable Carpenter kini kinong kinong sna kiding sna syuki tu ki Carpenter kinong senrang kinong kamadu nyungut kikintay nang kam tang kawe Constable Electrician kini kinong sna light senrang kinong kamadu sangut kiran kam tang senrang manta Constable Mali kidei ki
Kipapai jadi thum remaining energy kinang kami tangi sinrang taka constable weldar kide itu kinang welding ikinar kinang join kinang kam tangi sinrang tang way ang ta constable chat match kinang kam tangi sinrang way constable chat match kide kinang pai jadi line battery kiapan charge ki battery itu nam taki constable MP attendance kideki kinong pendap kinong pay kinong tan MP attendance kidei motor pom attendance kinong kam tang sinrang tang hapo arngon untuk apa EP ya ka kumno pipin fill ya ka form CSF constable treatment form online pendap form online kas sedang lulusan taring jong mata ubanai kan ku tahu lai tarik jong ubanai April ajarsan photo instruction. Candidate has to upload his her latest passport and photo and should have date of photograph. Photo should not be more than all 3 months old. Kene kaong ba ya kador kaba pipi sam sumin kamde kador kaba rim kaba tam ya kalai benai. Anta candidate read the notification before apply the assignment application CSF new latest job. Kaong ba candidate hasaban un apply un hapan police saya ka bisa ipan ka notification ka application form juga CISF India. Anta pihaban check yaki baru ki dokumen jupi ki eligibility ID proof address detail nanta ki basic detail ki Aadhaar card jupi nanta ki epic nanta ki birth certificate jupi children jupi nanta hari nanta pihaban scan yaki dokumen jupi dor nota ki sign jupi ki ID proof jupi ki ID pihaban sindor ki ID nota pihaban pi sakte ha kafong perkumpala ay hapi shopapin apply nota hashop ben submit ki form jupi pihaban page bha yaki form jupi pihaban pendapatan ki detail baru ki bala ay ki don ki dinja makla namar ada pi pakan ban pendap pihaban recorrection nta pihaban ke recorrection pihaban save ya kabai correction namar ba kapus ba pihaban tab free dan kam tu siwe tak daw pihaban check ba ki dokumen jupi ki detail jupi ba pi pendap kanam don keding bakla hari nota pihaban pendap load baro nota ya ka application form jupi pihaban print dan ini pihaban bon download phone pihaban bu bah kan link kong ada pikwa ban apply ikini post klik link baar kadin ta ada pikwa ban visit di official website jangka CISF pihaban lai ikini link pihaban search bu link pihaban yo ikini link kemaru ban subscribe dan share ikini video kana ki perlu jupi bagian teblang Yeah.